سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تبقوا تكونوا ناي وتر تمنيت نايو لما هون كم وترو بعلا قداس نزلهم زيناتاتن مسو زقيتن تنان حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا مسانا كتصون عدما بخبرنا عدماكم. Let's start here بزيك نجمرينا مجمريا what's going on مجمريا بتكوينات تاير لغن ريلنا. President Putin, prior to an election result which was frankly ridiculous, we were talking about denuclearization of our two countries, and China would have come along. China has a much smaller right now nuclear armament than us, or field than us, but they're going to be catching it at some point over the next 4 or 5 years. And I will tell you that President. So انت يزبل زلو ابتزا حلف محدراناتي كلتشن عصرت شوعات حساب اسرا موداتا مالتيو ابتك زيتي مس فلاديمير بوتين ابسفلالي اقاطامي بزعبا زي حجو زالو كينات سلازينا برشعو مس راشا بزعبا نيكولرايزيشن نيكولراواز وارناتنا نمقدال نزرارب نيرناينا سبوز خونه discussions when نقبرنا دينيكولرايزيشن ازغا تشاينا ون مسانا ما تونيرن ولا كان غزيو تشاينا ابت درجه ناي راشان امريكان بس حنت زي لكن تشاينا قلطيفه تعب سلازلا بتنيكولراوي نساونا ابت ديسكشن ما تو زي حركاتي علمنا تدلي نغري دونالد ترامب معرتي عبدان الله صلى الله عليه وسلم حساباتنا تقول اب إليتنا أوروبا دي زربي بس اوف كورس زهجي اكل تشحن عصرتن دي شو منتن تشعتن عصرت حنن زنبره باراك اوباما مش شو زنبره بريزيدنت ناي راشا ديمتري ميدفيديف كوينوم دينيوكلرايزيشن حدا سمم جميرهم قريبهم ونيرهم تحطوا جن قص لايكلني مزحت غزي ولا أبكل تشحك بابونكم عين الديل جيروميوم مني قريف وتلك أمريكا قريفات كل زي أمريكا تلقر عن كيسان تم قالوت كم زجبرون نساقن كابت ديل توصي أتفتت قالوت هجرات بحق قيادو نساقن زي تقيادو اللي حق كلية بعالم تدلي بفلا أبو تهدر عينك هون كله سلزي مس بوتين أبحد discussions يبتسح كم زنا بريز President Putin really liked the idea of cutting way back on nuclear, and I think the rest of the world we would have gotten them to follow. And China would have come along too. China also liked it. Tremendous amounts of money are being spent on nuclear, and the destructive capability is something that we don't even want to talk about today because you don't want to hear it. It's too depressing. So we want to see if we can denuclearize, and I think that's very possible. And I can tell you that President Putin wanted to do it. He and I wanted to do it. We had a good conversation with China. They would have been involved, and that would have been an unbelievable thing for the planet. So, زين بحكي صبغ زرباي داي زلزلو زي كلتينا صبغ زخونه مرددا نيرونا نز دينيكولرايزيشن قالوا تغراد دمام سحبانا نيرن اذا كان تاي مالتي زلو نيكولراواس وارناتو بنمغدال انت واحد دما كم زي قصل المقبار زي تزبلص اين عالمنا مخنياتو تنيكولار مالت ديستراكتيف باور عالمنا هي ودك سبات ناي مدمساس عقميو ስለዚህ እዚ ዓቕሚ እዚ እንተጠፈ ጽቡቕ እዩ ዓለምና ሰይፍ ክኸውን ዝኽእል ነዚ ክገብር ግን ቶም መራሕቲ ክረዳዱ ክኽእሉ ኣለዎም ኣብዚ ነጥቢ እዚ ድማ ዮ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ዓለምና ብዙሕ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ዘድልያ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ግን ጆ ባይደን ጠቕላላ ዲስካሽን ምስ ራሻ ክገብር ኣይደለየ ጠቕላላ ዝኾነ ይኹን ዲፕሎማቲክ ቻነል ምስ ራሻ ዝነበረ ዓፅይዎ ነይሩ ቁፅሪ ሓደ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ኒኩለራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር ምስ ክዘራረብ ኣይደልን እየ እናበልካ ግን ንፀላይናቱ ኣፅዋር ትጅልበሉ ንዓለምና እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ከም ዘጋጠመ ስለምንታይ ግን ከምኡ ኮይኑ ኣብዚ እውን ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ እውን ኣነ ተረዲኒ ማለት እዩ that Mr. Trump wants to engage in diplomacy, which the Biden administration did not. But it is a fact that you cannot regain at the negotiating table what you have decisively lost on the battlefield. And that is Mr. Putin's point of view. He's correct. Whatever happens is going to have to reflect the realities on the battlefield. I would hope that he would be willing to compromise. I think it's asking. زي حدا عبيه دبلومات أمريكا زنبرة انتهي زبل زلو زت السلام نكجبر بزوج زربان بزوج تبغسوتاتن يوسد كم زلون ريلنا بتحطها جن دونالد ترامب يخون تكحلنا أوروبا مرحتدي ولا قله زعبا زت السلام كزرب كله حدا قبل حق له كل السبز قبله أوروبا أمريكا تصبغ يرمز قبله لو مجن أبنا نعم زي ربح كون كله جنب بمسعر يمزغون أب عودو كينا زخسر كايو أبت أولاي ترغبوني خوي أبت أولاي تحطوني مجمريا أبت أولاي كنتات كفتح زقبول أبت أولا بمرددا كتفتحو زي كعلكا كنتات مسكونة تي زي مرددا ناب كيناتي زغيد لذي بوليتيكاي كله بوليتيكا أبت أولا بزربان ميكروفون كتقبلو تخليقا يتو بوليتيكا بميكروفون بكورسن مرددا مسانكا بخال مالك عيز غزلت بوليتيكا بحاوي بكينات غزل مالتي تعريو
ኣብቲ መጀመርያ ብጣውላ ብብርድዳእ ክትረክቦ ዘይከኣልካ ኣብ ውግእ ኣቲኻ ኣብ ውግእ ምስ ተሰዓርካ ነቲ ኣብ ውግእ ዝተሰዓርካሉ ተበሊስካ ኣብ ጣውላ ንዑ ሃቡኒ ኢልካ ኣይዝረብን እዩ እዚ ኣብ ዲስካሽንስ ኣብ ኔጎሲዬሽንስ ከም ቅቡል ዝውሰድ ግራውንድ ሕጊ እዩ መጀመርያ ኣብ ኩናት ኣቲኻ ኣብ ኩናት ዝኸሰርካዮ ተወዲኡ እቲ ኩናት ዝስዕር ዘሎ ኣብቲ ጣውላ ክመፅእ ከሎ ብናቱ ኣካይዳ ይክውዳእ ዘለዎ እቲ ኩናት እዩ ዝብል ታሪክ ድማ ናይ ዝሰዓሩ እዮም ታሪክ ዝፅሕፉ ዝበሃል ካብዚ ዝበገስ ተተሳዒርካ ኮንካ ታሪክካ እንታይ ዓይነት ስልቲ ነይርካ ገለ ኣገዳሲ ይኮን ናይቶም ሰዓርቲ ጥራይ እዩ ሰዓሪ እዩ እቲ ድሌቱ ዝረክብ ኩሉ ነገር ድማ ዝገብር እሱ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ዋላ እቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣሜሪካ ከም ዝሰዓረቱ ኮይና ኣብ ዓለም ኣሜሪካ ጥራይ ጅግና ኮይና ወፅያ ኣሜሪካ ነቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ብዝለዓለ ስለ ዝሰዓረቱ ይኮነት ሕብረት ሶቪየት ዝያዳ ስዒራቱ ግን ኣሜሪካ ብምሉእ ሓይላ ስለ ዘይኣተወት ኣብ መጀመርያ ደንጉያ ስለ ዝኣተወት ብዙሕ ዋጋ ስለ ዘይከፈለት ቁጠባ ድማ ፅቡቅ ስለ ዝነበረ ካልኦት ሃገራት ኩለን በቲ ኩናት ጥዋዕ ዋዒለን ከለዋ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝነበረ ኣቃውማ ስለ ዝነበራ መሊሳ ዶሚናንት እናኮነት መፅያ ማለት እዩ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንሳ ከም ዝወዳእቶም ጎብለል ናይቲ ኩናት ኮይነት ከም ትወፅን ዝገበራ ኣብዚ ሕጂ ድማ ተመሳሳሊ ኣብ ኩነታት ንርኢ ዘለና much to have the Ukrainians abandon those parts of eastern and southern Ukraine that the Russians have yet to take. And I don't know whether how many Russian speakers there were there. There are 2.5-3 million Ukrainian Russian speakers who've taken refuge and asylum in Russia. It wasn't just Ukrainians fleeing. ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሕጂ ትዛረብ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብዝተፈላለየ መንገዲ የብል ስለ ዘሎ እዩ ማለት ትክክለኛ እንታይ እዩ ዘል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንጹር ስለ ዘይኮነ ዘሎ እዩ people are second guessing. Look into this here. I just wonder what your kind of general 30,000 foot level beliefs are about what you think the Trump administration thinks it's going to be able to accomplish in Ukraine. Well, that's a hard question because based on all the comments to this point in time, they seem to think that they've got the ability to shape the outcome from Washington. And I don't think they do. The other problem is I'm not sure that President Trump has really decided what it is that he wants from Russia. I mean, that may sound strange, but all the thinking I see, all the comments that I hear are all very short term in focus. In other words, if you're President Trump and his advisors. So Douglas McGregor ይዛረብ ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ኮሎኔል ናይ ኣሜሪካ ዶክተሬትድ ቬተራን ትብሎ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ኣብቲ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ብወገን መንግስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝወፁ ዘሎ ወይ ካብ ዋሽንግተን ዝወፁ ዘሎ ዘረባ ሓደ ዕግርግር ደስ ዘይወሓጠልካ ዘረባ ኣሎ እሱ ድማ ነቲ ዓውደ ኩናት ካብ ዋይት ሃውስ ክፀልዎ ዝኽእሉ ይመስሎም ኣሎ ኢሉ ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ፑቲን ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዘለዎም ይመስሎም ኣሎ እቲ ዝገደደ ካብኡ ድማ ይብላ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ኤግዛክትሊ እንታይ ዝደሊ ዘሎ ካብ ራሻ ካብ ፑቲን እንታይ ዝፅበ ዘሎ እንታይ ዝደሊ ዘሎ ንፁር ዝኾነ ሓሳብ የብሉን ስለዚ ነዚ ኩናት እዚ እንታይ እቲ ኤንድ ጎል ናቱ ቅድሚ ሕጂ እቶም ሪፐብሊካን ሴኔተርስ ይኹን ፖለቲከኛታት ንጆ ባይደን 10 ግዜ ዝሓትዎ ዝነበረ ወር ኢዝ ኤንድ ጎል እንታይ እቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ ናይ መወዳእታ ዕላማ ዘይምግላፁ ድማ ንፁር እዩ ነይሩ ዕላማ ንፑቲን ካብ ስልጣኑ ምእላይ እዩ ከምኡ ኢልካ ክትዛረብ ከቢድ ስለ ዝኾነ ብቐንዲ ረጂም ቼንጅ ኣብ ራሻ እዩ ነይሩ ክሊር ለሱ እዩ ነይሩ ዕላማ that's why ዩክሬን ነዚ ክትሕዝ ወይ ነዚ ክትሕዝ ኣይኮነን ነይሩ ዕላማ ከምኡ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግን ኣይኮነን ፑቲን ክትኣሊ እቲ ዘቀድዋ ኣብ ዩክሬን እውን ክሰልጥ ኣይከኣለን ስለዚ ንዩክሬን ከመይ ጌርካ ገለ ሕይል ዝበለ ፖዚሽን ተትሕዛ ኣብዘን ዝሓለፋ ብውሕዱ 8-9 ወርሒ እንተርኢና ግን ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ኔቶ ናይ ኤውሮፓ ቀንዲ ስርሖም ዝነበረ ንዩክሬን ከመይ ጌርካ ተሕይላ እንተወሓደ ሓያል ክትመስል እሞ ቡጌራ ኣብቲ ናይ ዝተጣውላ ገለ ንክትረክብ እዩ ነይሩ እሱ እውን ኣይተኻለን ሕጂ ስለዚ ናይ መወዳእታ ምርጫታት ሕጂ እንታይ ክትገብር ትኽእል እዩ ብኩሉ መንገዲ ንራሻ ኣይከኣልዋን ኣሎ እቲ ሕቶ ዶናልድ ትራምፕን ፑቲንን ክራኸቡ ከም ዝኽእሉ ይዝረብ ኣሎ ምስ ተዘራረቡ እንታይ እዩ ትዝረርብ ክኸውን ዶናልድ ትራምፕ ኤግዛክትሊ እንታይ እዩ ኤክስፔክቴሽን ናቱ ካብ ራሻ ኣብዚ ዘይንፁር ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ I think they're telling him, Mr. President, here's an easy win for you. If you do this will be a big win. And Trump is a marketing genius. He's somebody who understands the media and understands how to market himself and ideas. And I think he's looking at it in a similar way. How do I pitch this so that we get a big win for the administration out of this, without really understanding that this is not about a win in the marketplace. This is not about a short-term splash. This is not about credit with the media and the public. This is a very serious matter now. And I keep asking, I was on the phone, frankly, yesterday with someone, and they were telling me, well, we have to do this, have to do that, and so forth. I said, wait a minute, what do you want from Russia?
And finally, the man, after repeatedly dodging the question, said, well, what do you think we want from Russia? I said, I think we want from Russia the same thing that Russia wants from us, peace and cooperation. And in fact, So بحفشة تي عبي شجر زلو تي دليتات نات كازي مفلاتيو تي أمريكا exactly كابراشة انتهى تدل زلا مالت بزح زرب عايز الرب كم زخونا له كم زي بهالجن exactly what do they want انتهى هذا اللي هذا اللي غازو كينات ما بقى سناتو نايراشا ما بقى سلامة everybody تردي والله نيتو ناب يوكرين كأتيو بلون زيت ما بقى سناتو كينات نيتو بستفلا لمن قدنا يوكرين كأتو سلز فتنة نعطته كابملو نيت يوكرين كانوا صايين غلينا قلنا هو حدا اتنا يوكرين كفال نمسانا قطع دوب نت بلاكسي نحنا نقاصرو كعصونا زخل حيلي نعو كمبت كوينا زغا 13 شو عطن شو منتني نغيرو ميربوتي يوكرين نيتو خونا يكلني نسكيورتي نتنازل على حدا قاس لزلو اصوارات ني نيتو تعكبوا ابدوبناتنا مصاين دلنا كابو تاي ندرو قبرو خينكم نزناتنا سمعتا رئيسكم تقدو كتقبرو خينكم 4 زوباتاتنا يوكرين بكينات كنوسدني نايلوم نيرو نزن حج حزوان زلو سلازي this was a plan and صبو غيرو communicate غير وز نبري زخوني يقول داوت سوي ترتراي نبرو سلازي انتايم زدليو حج كابانا يوكرين راشا انتاي دليو again ناي قدم دليو ود نبرو نيتو زبحال كاب يوكرين كتفا الله ازيوم زلي زلو نيتو انت علي قادما اتكونتات بسلامن منقدن مرققان بزلو كفتحو صقم يبلوم ስለዚህ ነዚህ ሒዞም መዘለው ድማ ንሓዋር ክገጥፎ ኣይኮኑን ብሓይሊ ጥራይኻ ክትግድፎም ትኽእል ስለምንታይ ኮለ ገና ከይተቆፃፀርዎ ኮለ ኣብ ኢድ ዩክሬን ከሎ ዩክሬን ኒውትራል ሃገር ኮይና ናፃ ሃገር ኮይና ኔቶ ከያተው ክትቅፅል ኣለዋ ዝብል ስምዕታ ስለ ዝነበሮም ንዑ ስለ ዝረገፀት ዩክሬን እዚ ቦታ እዚ ክብዎም ኣይኮኑን ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት እቲ ኻዩቲ ክግበር ዝኽእል ዲስካሽን እዚ ኔጎሲዬሽን እዚ እዚ ኣብ ግምት እቲ ኻይ ክኸውን ዝግብኦ እዚ እቲ ኣብ ኩንነት ክግበርን ክስማዕን ዝግብኦ ካብዚ ወፃኢ ካል ነገር የለን እዚያ ጥራይና ክንርዳእ ንኽእል Here's this is one of the comments that Trump has made that may give a clue to what he thinks. Here's how he put it. Zelensky wants to make a deal. I don't know if Putin does. He might not. I don't know. He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. I think Russia's going to be in big trouble. You take a look at their economy. You take a look at the inflation in Russia. So I would hope I got along with him great, and you know, I would hope he wants to make a deal. It seems, Doug, to me that kind of inherent in his comments there makes me wonder if whether it's intelligence individuals or just some of his close advisors seem to be telling Trump that that Russia is in need of a negotiated settlement, that they're hurting, that they're losing large numbers of people or so. Is that an accurate prospect? زيادته جي دونالد ترامب انتايم زولزوم بغربانه كونتات ننوح حوان سقطات الون زي قداينا يوكرين دونالد ترامب جيجا حبريتا يبوا كم زلون وي بجيجا تقاني كم زلو معناته قطبنا راشا اندحري وي وين راشا زخونه نجر ديل تزي تغيرو كولابس كتقبر تخل وي وين كمزي فركشكش لاك تودق تخل غيرو تزتردو يدمسل اوف كورس زي the art of deal مالت ديل ميكر كم مخانو بزح سمعات كبر زخل مخانو سلازي زارب دونالد ترامب انتي قبر زفتن زلو ليفرج كم زلو حيل كم زلو نسو كم زي قد سلو تكونتات بنصارو راشا تكوينات يقود أصله زلو نسايا كتقوها زلو زي عينتيو حجي اتزربات تقل كابكون النزر حاقا مخانيهم زنقرو سلامتاي كم خوين الماسوم What's very frightening is that he actually thinks what he's saying is accurate. And we know in the world today that everything he just said is completely false. The Russian economy is not on the verge of collapse. The Russian military is stronger and more capable than it's ever been. The Russian society is cohesive and resilient. All of this is just utter and complete nonsense. The tragedy is that he has surrounded himself with people who are trying to hijack this administration the way they hijacked the first one. That means convince him of something that's not true, and then push him in a... And this is very powerful. This is زلو تزفرها كازي زفر كداي تسوز عامنا بحق نسوي كونتراي لك معناته حدا قنياتها سبات أكابي بمخمزلو لك كم تني جو بايدن زي كون نقراتنا تزاربو نعمل هو 4 عامات سريقهم مزنبرو من البعض نسبزون سريقهم ما كيلو زي تنبه مغنيات نرلنا سلازي طبعا يراشا بحدا قايل تسبلو زلو كابكون نتا صبيغو زر حقا مغانو سراويتنا يراشا اب تاريخو 5 حي اللي فلتني زبال سراويتنا يراشا بفلا يدحر ودكاتنا يحبر السوفيت ناي زلع على حيلنا تبصحوا زلو حجي
ምክንያቱ ዝተበታተነ ሃገር ኩሉ እቲ ሰራዊቱን ገለመልዩን ኩሉ ነገሩ ተበታቲኑ ዝነበረ ሃገር ኦርጋናይዝድ ኮይኑ አንጻር ሓያል ሓይሊ ገጢሙ ይዕወት ኣሎ ጥራይ ዘይኮነሲ ኩሉ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ኦርጋናይዝ ክገብር ዝኽኣለ ኩሉ ዓይነት ፈተናታት ዝሰግር ዘሎ እዩ ስለዚ ራሽያ እቲ ዝለዓለ ወታደራዊ ዓቕምናታ ኣብዚ ሕጂ በፂሓቱ ዘላ ምክንያቱ ኩናት ከይጀመረ ኦርጋናይዝ ኣይነበሩ ነይሮም ኢንዳስትሪያል ካፓሲቲ ናቶም ኣይነበረን ባይ ዘ ወይ እቲ ኩናት ዝጀመረ እውን ኣብተን ቀዳሞት 8-9 ወርሒ ሕማቕ እዮም ነይሮም ኦርጋናይዝድ ኣይኮኑ ነይሮም ሰራዊት ናቶም ብብልሽውና ገለበታት ገለ መዓሽ ሽግራት ነይሩ መጠኑ እቲ ኩናት ዝበርትዐ መጠኑ ኩሉ ነገር ለውጡ ንክገብሩ ግዴታ ስለ ዝገበረሎም ኩሉ ነገር ለውጡ ገይሮም ኣብዚ እዋን እዚ በፂሖሞ ዘሎ ደረጃ ናይ ምቅናይ ናይቲ ኩናት ወታደራዊ ዓቕሚ ኣፅዋራት ናይ ምፍራይ ኢቭን ንቁጠቦም ኦርጋናይዝ ኣብ ምግባር ኣብ ብልሽውናን ኣብ ገለን ፋሕብትን ኣትይዎ ዝነበረ ቢልዮነር ክላስ ናቶምን ምሁርን ሃብታምን ናቶም ኩሉ ተረዲእዎ ኣሎ ራሻ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትያ ከም ዘላ ስለዚ ኩሉ እቲ ራሻዊ ኣብ ጎኒ ፑቲን ተሰሊፉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ድማ ነዚ ኩናት በዚ ሕጂ ዘለዎ መልክዕ ንክቕፅልዎ ዝኻሎም እምበር ብ30-50 ሃገራት ኩሉ ገንዘበንን ኣፅዋረንን ተቀሪበን ንዩክሬን ዘቐብላን ዘሰልጥናን ዘለዋ ከመይ ጌርካ ክትዋጋእ ትኽእል ከቢድ እዩ ብፍላይ ራሻ ንባዕሉ ካብ ሓደ ሽግር ዝተንስአ ሃገር ስለ ዝኾነ 30 ገለን ዓመት እዩ ዘለዎ እዚ ሕጂ ዘለዎ ራሻ ካብ ዝቐውም ስለዚ ንከምዚ ዓይነት ብድሆ ንክገጥም ብቁጠባ ይኹን ብኩሉ መንገዲ ብድሆታት ክገጥም እሞኻ ገጢሙ ክስዕር ዝኽእል እንተኮይኑ ፍናን ናይቲ ህዝቢ ሬዚሊየንስ ወይ እውን ፅንዓት ናይቲ ህዝቢ ዘርእየካ ናይቲ ሃገር ናይ ኩሉ ፖለቲካዊ መርሕነት እዚ እቲ ክውንነት ዘሎ ነዚ ክውንነት ክሒዶም ግን ንሳቶም እቲ ይወድቕ ከም ዘሎ ገለ ኣብቲ ሚድያ ንሪኦ ዘለና ራሽያ ኢዝ ፎሊንግ ይወድቕ ኣላ ገለ በለ ገለ ኮላፕስ ገበግር ኣላ ኩሉ እዚ ዝብሎ ዝነበሩ ኣገይን ናብ ፑቲን ኣሰጋጊሮሞ ንዑ ይብል ምህላው እዚ ከዓ ቀንዲ ሓደገኛ ናይቲ ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ in a direction that results inevitably in confrontation and failure, which I think is what the people around Trump want. They want confrontation with Russia, confrontation with Iran, confrontation with virtually everyone everywhere. And President Trump has this sort of pre-designed reaction to these things that tells him, well, I've got to be strong. If I'm going to be strong, I have to threaten. You know, this is the bully, bribe, and bomb complex. All of this is nonsense, has nothing to do with what's happening on the ground right now. But just to add to the level of delusion, he's talked in his public speeches about suppressing the price of oil. He's talked about suppressing inflation. Talked about suppressing interest rates, a whole range of things over which he, as president of the United States, has practically no control whatsoever. So he conveys the impression to people that he's there. He's going to right all the wrongs of the last 4 years. He's going to turn the spigot and bang, on comes the oil and the natural gas. The problem is we have not adequately invested in oil and natural gas for years. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ኩሉ እቲ ዝበሃል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ህውተታ ከም ዘሎ ማለት ነዚ ጉዳይ ጠጠው ከብሎ እናኽኣለ ከሎ ግን እቶም ነቲ ኩናት ክቕፅል ዝደልይዎ ካብቲ ኩናት ዝረብሑ ዘለዉ ካምፓኒታት ኢንዳይሬክትሊ ዳርጋ እቶም ዎር ሞንገረርስ ወይ ከዓ ኒዮካንስ ዝበሃሉ 3-4 ኣለዉ ኣብቲ ኣድሚኒስትሬሽን ናቱ ሰብ ዝፈልጦም ብወቅቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቱ ማርኮ ሩቢዮ ሓደ ካብቶም ኩናት ክቕፅል ምስቶም ናይ ኩናት ዝሰርሕ ምዃኑ ዝነግር እቲ ስፔሻል ኤንቮይ ኢሉ መሪፅዎ ዘሎ ቲፍ ኬሎግ ንባዕሉ ንሱ ሪታየር ጀነራል ኩሎም ዞም ጀነራላት ዝነበሩ ካብቲ ናይ ኩናት ይረብሖም ስለዚ ምስቲ ናይ ኩናት ኩሉ ግዜ ረብሓ ኣለዎም ከምኡ እቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓላፍናቱ ማይክል ዎልስ እውን ተመሳሳሊ ንሱ እውን ካብቶም ኒዮካንስ ዝበሃሉ እዮም ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኢንዳይሬክትሊ ፅልዋ ይገብሩ ብፍላይ እቲ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓላፍናቱ ዓብ ፅልዋ ስለ ዘሎ ኣብዚ ጉዳያት እዚ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ይገብረሉ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ተሪኻ እቲ ህውተታ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ነቲ ኩነታት ከብእሶ ከም ዝኽእልን ካብቲ ክብፃሕ ዝኽእል ተኽእሎታት ክጎላልፎ ከም ዝኽእልን ዩክሬን ድማ ሓደ ተስፋ ጥራይ ዘለዎም ከም ገለ ኢሎም ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ፑቲንን ባእሲ ንኸጋጥም ባእሲ ተጋጢሙ ዶናልድ ትራምፕ ኢጎ ስለ ዘለዎ ኣንነት ስለ ዘለዎ በቃ ባዕልካ ትፈልጥ ኢሉስ ንዩክሬን ከም ሕሱም ክዕጥቕ ከምኡ እዮም ዝፅበዩ ዘለዉ ስለዚ ኩሉ እቲ ነገር እቲ ናብኡ ንክበፅሕ ሚድያ ይኹን ኩሉ ስርሑ ንሱ ክኸውን ንሪኦ ዘለና ፖለቲኮ ዶ ዋላ እቲ ዎል ስትሪት ጆርናል ዲ ዋሽንግተን ፖስት ዲ ኩላቶም ኒውዮርክ ታይምስ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ምውፃእ ንቡር ክኸውን ካብ ሕጂ ንድሓር ማለት እዩ And you can't incentivize that industry to do something overnight that it's unclear is ever going to happen. In other words, he's deluding the public. I think this is going to have terrible consequences. In the first place, it will have consequences.
እዚ ሓደ ክኸውን ከሎ እቲ ኤሮጳ ዝበሃል ከ እንታይ ይገብር ኣሎ እስከ ንርኢ ኤሮጳ ዝበሃል ኣብ መጀመርያ እቲ ናይ ዩክሬን መራሒ ገለ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ናይ ቀደም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ዝነበረ እስከ ንስማዕ እዩ Entering a stalemate. The war has reached a stalemate. A deadly stalemate. In other words, neither side can win because it's a stalemate. Stalemate. Those are the headlines tonight. ስቴልሜት ናበሉ ይነግሩና ነይሮም እዚ ማለት እቲ ውግናት ሓደ ክስዕሮ ይክእልኒ ولا حدا كسعره زغلي يلا زي ما سيوم كيرما ابز قربا عمتات ابز زين قربا عوارح يوم كيرما قدمي قنت هاي بلنيرم سمعوا ما بزي كسب زي كسب اسرا حدا دنبر اسرا ورح سلس اسرا حدا زين سمع انا هنا ابز قربا وان زبحال زنبري قدمي قنت هاي بحال نيرو دا انت بلنيرم Behind, like yesterday's news, is the real truth. The Ukrainians are winning. We know that Ukraine will win. This is inevitable that Ukraine is going to defeat Russia. Ukraine is winning this war. Ukraine is winning this war. Ukraine will win this. The Ukraine is winning this war. Ukraine will win this war. Ukraine will win it because I have been there. I have worked there. I know. He said Ukraine will win. Winning the war is now not in question. Ukraine will win, and it will happen. والله كل تميديا يوكرين كسعريا يوكرين كسعريا يوكرين كسعريا لا يوكرين كسعريا يوكرين كسعريا كل تميديا ازيد ما بمولو ماينستريم ميديا حدا ينبلكم ازي قد مستوسن غزي بكل ميدياتات السيم قنقا حتسمع شانلاتي خاطغير امبر ذا سيم ملختي زي محلالف اذا كانت دريكا قدمي عمت قد مخلت عمت نسب كل يوكرين بقليل كسر مخانا غيري من ونيرو اذا كان حزب يوكرين عبو واقع في الوا مالو كريكو بيت واقع انت كم زنسل نسبي عالم دما تمثلال نزبينات بزح واقع بانفليشن دي بخاله بستفعل اللي بنقدي بزح واقع ان عالمنا خفيلي لازم الميديا تقلني حبريتها زب يركم توزو زلهم سبات كتلو تقولهم واتشا وتطنقوا قمت لكم اسمع يدلي اجندا ميديا اجندا الساسي We can finish everything in weeks. Victory will be in very short period. They say Ukraine will win. Ukrainians will win. And I haven't met a single person yet that doesn't say Ukraine will win. Russia's bad, Ukraine is good. What else do you need to know? It's a stalemate which only brings death and suffering. A true solution can only be found at the negotiating table. YouTube bans RT. There's no way the Ukrainian army would be able to win if Foxfire's Tucker. This war cannot be won. Banned. Ultimately unwinnable. Defunded. Ukraine is not winning. ترجم لهم كلهم اليوم يوكرين كسعر يتغني عن زبل وقت تجرمم سنسرد بحكي إذا جرم زخون سب يوكرين كسعر يتغني كم يجري كسعر يلو voice of reason نستزاربه نقوله بلوك ناجبرو كاتشيلهم يوم زي كم نبور طريقة ينيرو بزح حسابات كاب استفل عليه ميدياتات كاب يوتيوب كاب كالن بلوك تكوينهم يوم سلمتاي يوكرين نراشا بفصم كسعر يتغني ماتماتيكالي خونا يكلني زي نلوجيك زغتل ايكونن زكنات زي نتزلو راشنال ريزنينج مالت بتخكل حنقول كا كفيتكا سمعت كاب سمعت وسي خاد دحر انالايز غيركايو يوكرين بفصم كسعر يتغني سلازي الميديا ناتهم مين ستريم ميديا يوكرين كسعر بالابتي يوتيوب مالتي الترناتيف ميديا مالتي نو يوكرين كسعر يتغني كتسعر ياكلوا انت جبيرم بلوك سنسورشيب نتي channel بقى زي ميس انفورميشن ديس انفورميشن زبلا قالات اللون دايما دايلهم زتقموا لنا منساتهم يم منጭናይ ميس انفورميشن مبزحت ግዜ ምክንያቱ زي ነገር ዝዛረቡ مين ستريم ميديا ينبر እቲ الترناتيف ميديا يكون ስለዚህ ነቲ አንጻሮም ዝዛረብ ዝፈተነ ከመይ ገይሮም ብሎክ ገብርዎ ነይሮም እዚ ከዓ ሰነድ ስለ ዝኾነ እዩ ሰነድ ሕጂ እነዚያ ቪድዮ ዝገብራ ዘለኹ እንተመፅያትኩም ሓሊፍ ኣላ ማለት እዩ እንተደየለ ክንደይ ቪድዮታት ሰራሕኮ ከምኡ ገይሮም ሴንሰር ገይሮም ይዓፅዎ እዮም ክሓልፍ ከም ዘይክእል ስለዚ ኣገይን عينها مخفات كليكاي ازي بزعبا راشا عبا هاجرنا نزارب زلم زعبا على ايرترا كسع كند من تاي سنسر شبن تحمق نغرن اتي اجنداتات مساين كسع كند عبا مخانو مردا يدلي معناته زقاوم حيلون سلا The Ukrainian army would be able to win if Foxfire's Tucker. This war cannot be won. Banned. Ultimately unwinnable. Defunded. Ukraine is not winning. Banned. But everyone you meet without exception still insists that Ukraine will win. We know that Ukraine will win. Ukraine will win. Putin's already lost the war. I've never been more so. There is no possibility. اي بحكي اذا كويناتنا يوكرين راشان مجمريا انا ونكوا كرم الله يبلن ديغن كويناتنا يوكرين راشان كنبل كلنا تزعابي كيكابو اندي زلو يوكرين 5 هاجرات اتليست 30 كلتنا نيتو هاجرات زركابن كل زخلو حجزني كل زخلو راشا كسر زخل يزبلوا كل يبني قال يوم مخازننا ناتم زيرو اتريفو وطبعا اب حدغنا ودغه حجزهم سلازي يوكرين راشان زبل قال زي كابيد متتنا الميديا عناون كيف تنا مالتي زي مين ستريم ميديا يا الميدنا نقولهم مشيتن ببليونات دولارات ገንዘብን አጽዋርን ክጅለብ ከሎ ዩክሬን መጋበሪያ ጥራይ ዚያ ዘረባዚያ ቀዳማይ ፕሬዝዳንት ሰስ ተቀይምላ ዩክሬን ግዳይ ይሉ ዛዕበየ ኩናት
ዋሽንግተን ዘንቀዶ ምስ ኔቶ ንምብርባር ንኤውሮጳ ድማ ዝነበሮ ሓይሊ ቁጠባ ንታሕቲ ንጥምዛዝ ኣብ ምስ ራሻ ዝነበሮም ዝምድና ንምብታኽ ዝተወሰደ ስጉምቲ ነይሩ ስለዚ ኣገይ ከም ሕሱም ፕሮፓጋንዳ ሰሪሖምሉ ኩሎም ቶም ፕሮፓጋንዳ ዝገበሩ ምስቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም በብሓደ ዕርብ ኢሎም ከይዶም ቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ይኹን ምዕራባዊ ዓለም እቲ ተሪፉ ዘሎ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ እዩ ምክንያቱ ንሱ ዝኸይድ ስለዘይኮነ ነባሪ መንግስቲ ስለዝኾነ You're winning the war. He's already lost them. He's already lost them. I know, but Ukraine will win. Ukraine will win. No amount of propaganda can hide the fact Ukraine is winning this war. I am absolutely convinced that Ukraine will The win. Ukrainians are winning. I have this feeling Ukraine will win. Ukraine is winning this war. Ukraine will win. So ኣብ መወዳእታ ኩሉ እቲ ነገራት ተረዲና ኣሎ ሕጂ ናብቲ ዘሎ ህሉ ኩነታት ክምለስ ኢና ሓንቲ ነገር ክርዳእና ዘሎ እቲ ኩናት ትማሊ ዝብልዎን ሎሚ ዝብልዎን ሓደ ከም ዘይኮነ ክርዳእኩም ኣለዎ More on that. Ukraine's debating this a bit, saying they did retreat from some areas. So talk me through this. If Russia did capture this town, how significant would that be? And how do we know what happened here? Yeah, hey Dan. In fact, we've just been talking to Ukrainian commanders around that area. Military sources are saying that essentially Ukrainian forces have withdrawn from all but 10% of Velka Novosilka. This is only actually a small faceless town in eastern Ukraine. It's normally home to a population of about 5,000, but it's also where... So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ yes ዩክሬን ካብ ኣገደሲ ቦታታት ትወፅእ ከም ዘላ እቲ ዓድታትን ከተማታትን ክሳብ ክንዱ ኣገዳሲ ይኮነን ብሓፈሻ ግን ዩክሬን ቀፃሊ ካብ ገለ ቦታ ወፅያ ገለ ቦታ ፍንያ ገለ ቦታ ተደፊያ ብገለ ሃሪማ ሰራዊታ ከም ዝኾይኑ እንተዘይ ኮይኑ ዓወት ናይ ዩክሬን ዝበሃል ካብ ዘይስማዕ ብውሕዱ ዓመትን ፈረቓን ኮይኑ ኣሎ ካብቲ the great counter offensive ኢሎም ዝጀመርዎ 2023 ወርሒ 5-6 ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ዓወት ናይ ዩክሬን የለን በቃ ተሳዒሮም ወዲቖም ፋሒልዎም ከም ዝኾይኑ ሰራዊቶም ሞራል ኤግዛክት መን ይኹም ዝብል ዘሎ ራሻ ይኮነ ናይ ራሻ ሚድያ ኣምፂልኩም ኣይፈልጥን እያ ነብዚ ናይ ራሻ ሚድያ ሴንሰር ገይሮም ኣፅዮም እዮም ኣይመፅን እዩ ዘሎ Russia has chosen to make one of its many advances in the Donbass, and that matters because of what then potentially comes next. They could potentially go on to another province of Dnipro or push on to Pokrovsk, which is much more strategically important. But I think the much larger picture here is of a devastating war. Ukraine is saying that it can match the Russians in terms of numbers of shells, numbers in terms of artillery pieces, but that it is outnumbered 3-1 in terms of manpower, and they are being shelled mercilessly. The So ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ዝዘረብዎ ዘለው ዩክሬን ኣብዚ ኩናት እዚ ብኩሉ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተሰዓር ከም ዘላ እታ ብተደጋጋሚ ዝመፅዋ ስትራቴጂካዊት ከተማ ትበሃል ፖክሮቭስክ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ኢድ ራሻ ክትኣቱ ከም ዘይካለትን ኣብቲ ዙርያ ግን ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ቦታታት ራሻ ትቆፃፀር ከም ዘላ ኣብ መወዳእታ ድማ እታ ፖክሮቭስክ ትበሃል ከተማ ንምቁፅፃር ከም ዝኾነ ንሓያል ርብርብ እዩ ዝካየድ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ እቲ ኩነታት ግን ካብ ሕማቕን ዝሓመቐን ናብ ዝበኣሰን ዝኸፍአን ይኸይድ ከም ዘሎ ጥራይ ምግንዛብ የድሊ ብከምዚ ተቐፂሉ እቲ ኩነታት ናበዩ ኣብ መወዳእቱ እንታይ ክኸውን እንታይ እዩ መዕለብናቱ ክኸውን it's very hard እቲ ናይ ሰብ ስቃይ ድማ ክርኢና እቲ ሰብ እንታይ የጋጥሞ ኣሎ way now they're kind of trapped in a small piece of land between the edge of town there and the river there and the only way at the moment ሓንቲ ተዛሪብዋ ዝነበረ ብመንፅር ዩክሬናውያን ዝብልዎ ዘለው ኢሉ ዩክሬን ኣብ ዝዋን እዚ ባፅዋር ይኹን ብመዳፊዕ ይኹን ብገለ ብድሮናት ምስ ራሻ ዝወዳደር ዓቕሚ ኣለና ክንብል ንኽእል ኢና ግን ብሰራዊት ክኸውን ከሎ ሰለስተ ዕፅፍናቶም ንሓደ ዩክሬናዊ ሰለስተ ራሻ ወተሃደራት ፀብለልትነት ከም ዘለዋ ራሻ ስለዚ እዚ ኸማን ኣብ ሒዶም ዝዛረብዎ ዘለዎ እምበር ኣብ ኩሉ ፀብለልትነት ናይ ራሻ ከም ዘሎ እዮም ቶም ነቲ ኩናት بغرابة زفلتوا الزارة. To get across is to literally swim across. So the picture on the ground for Ukrainian forces is really dire on many fronts now. Everyone's of course focused on this possibility of some kind. سراينا يوكرين أب داير situation أب بزح بوتات يبلالو داير مالت حدقنيا كونتات بتشي كم زلو. سلزي أب بزح بوتات سراينا يوكرين أب كبير حدقة كم زلو يزرب زلو. زخا ما نمكتنو زخل يلن مهنيات أمريكا داتيا كتنهم كنا ولا سراويت أوروبا كم زبال نقري يلن دونالد ترامب تقلالا إغنوري غير وامزل زخوني يكون حاجة زمات تتوكل على لو سلزي زاكو دايزيا كبات كتكونيا ولا تحمق سعرتنا يوكرين ميديا كزارة ولا يكونن وحيت أماتهم قبلهم اليوم لهم يوكرين جزيا حليفيو إكسباير غير إكسيناتا يوكرين كبار كله تقميش مادة ميديا جزيهم نيرو كل ميديا بزعبهم زارب نيرو شو أجي تمادرخ تسجيرو سلزغني ما قاس سلزغني زبنو make America great again برنابي على يوكرين يقولنا يقال ملأ قد أتقدر سنة يقولون دونالد ترامب that's why الميديا ها كل جزء أجندة يغير ولا
Yeah, Mr. Mengisna America agenda. The peace deal, but the reality on the ground is nobody's talking about peace. Russia's trying to advance and take as much land as it can before it's forced to potentially attend any kind of peace negotiations. Mick, the war in Ukraine is hitting the 3-year mark next month. What's the appetite at this point for foreign aid, and what happens to Ukraine if it stops coming in? قالت حتى دما تي كويناتنا يوكرين مبل سالساي عمتو عبد زمت سولو ورحي كون سلازي التشوهات نايتو كوينات تاي مسلالو اتحجز وهاب سنبرك هاجرات هاجرات نايم حجاز منفسا اكمي درجه ودي يقول دونالد ترامب اوريدي هصوص مقراط ناي زخون يكون حجزات نخلو هاجرات اطوابيل خمزلو او يجو خمزلو رينا لنا قالوا هاجرات كتناي محجاز منفسا اكمي كنا تطالو. First of all, I'd like to point out that most people didn't give Ukraine the chance to last 3 weeks, let alone 3 years. But as Ian points out, what's really coming to head here is they are vastly outnumbered, and Russia has zero concern about the casualties for their own forces, and that causes a great problem for the Ukrainians on the battlefield. I think when it comes to security assistance, if we want to get Russia to the actual negotiation table, we cannot cut off security assistance. In fact, we should probably, General Kellogg, the special envoy for President Trump, should say essentially, if you don't come to the negotiation table, then we're going to increase our security assistance to Ukraine. That is what gives us leverage to push them to the negotiation table in a plan that I think is valid for the Ukrainians as well, at least as presented by General Kellogg. So that is where I think we need to go on this. We need to be telling Russia that if they do not do this, then they are likely going to see a better. سنتايز بلزلو بحفشة مجمريا حجزنا يوكرين بفتشم تطوق بليه بلون مغنياتو اتحجز تطو تيلو اتي زرزلو اتي عرب اتكولي اتي كالاي غازيتنيا زولزنا بري يوكرين بغلطف أبي دراشك تودا كم تخل سلزي بستغالة متن اتحجز كغطل كم زلو يزنقر زلو كاوتاي ولا دونالد ترامب زي بوتين أبناء نيغوسيشن وي كابتن عزتت أو لاك ما تتقينو بوحدو يوكرين حيلك كلهم خلالو كجددوا كخلولهم يوم زبلو زلو بوتين دمكسب حجي زقنزوا ويون بده عبد بده فتيرهم لو كبهالاي كالني لذي بوتين بدليته تدي كوين تجددنا بتاع لاك ما تحلو كما تقولوا زخل نتبع بس حكم زي اللي يزنقر زلو نابو خبص حوا خنتايم كجبر زلو انتاي كجبر خل كابز حجي غيرهم زلو كم حجي زجبر وسي زفله ويون كاوزا عبي انتاي يوم كجبر زغل ولا دونالد ترامب تدلي انتاي كجبر زغل very little options تأمرت تاتازي وحدي. Talk about the military situation in Ukraine and let's focus on Donbass, and the situation in Donbass looks really bad for the Ukraine military. What's going on? Well, I think the situation doesn't look bad. It looks absolutely disastrous. And it is becoming really gruesome, specifically in one place, which is this small town of Velikaya Novosilka in southwest Donbass. There, the Ukrainians have managed to get themselves trapped. I say they've managed to get themselves trapped. This is an important strategic place. Velikaya Novosilka. So نتكلم تكون تات بغرب عزب كاتل وزلو كبز وزلو تكون تات حماق يكون زلو disaster يزلو أزيح حماق يزلو يمزول زلو نورمال حماق يكون زلو إذا كان تايو سرايتنا يوكرين كم اسم يهسا كم زلو مالت تي أبصراوي زنبركم زيادة تفلتوا يقوم أبتسعر له جزء سارتات ناتكب تعمي كبيدي سقول معناته مورال لا يسراويت مسودة غير organized كوينكا كم تناي كلام كم بفنان زيت على استوينكا مبزعت جزء تكابتم مقالة صغار مع عدل ما مسرقبوا ويك مارغوا ويك هادم ويك لا قبرز دلين دحرقينهم اتزغبل بده هيك خون زغل يوكرين كا كم زي مدرخ مورال لا يسراويت كابز ودق أوارح وصيروا لعمتات زي كوينو أكمل كنتات بزخة الميديا يسمع له أمريكا تليماتهم على دونالد ترامب زعبهم كم زي قداس أوروبا تفراري وهم زلوا من جرمنا عبنت اتنا علاو قداين تزيت تعريو يوكرين زوبا حجز توك بلاي بمبال نتنا يوكرين حجز البوليتيكاوي مع الله يتقاملوا له زول زربا أبقى رينير لازم تينا نرزلنا كلنا هكرات نتنا يوكرين حتى نخالة أجندات كتقاملوا حزبي يوكرين تمنسينا يوكرين وتهدرنا يوكرين نزغلو أبقمتي تيخا انتهي دسبيه زلو ندحري الكاب لك عبزر السنفارني له تيخا شجر بنصارنا راشا ريو راشا تكوينات كودايو يبلو له بحيلنا كودايو حيل سلازلنا دما ابت اولابونه تكونتات نعنا يكتكم سلازي مورال نايتم راشاويان يدفو له حيل لهم ميديا ايروبا تخفيتهم راشا سلست اسفي 10 اسفناتنا اصوار تفرلا اعمل له قطبنا تا ما يلا قال كبلك سمعوا كله فنان نايتي راشاويان تعبيو كم راشا دما كحيال هاجر تخون كم زلا تدفق كم زلا بوثات قصصير كم زلا يري وصل زلو الزون نتي ابوي فنان زلو زياده بكع كم سبورت وجون
كالا عينة سبورت يو that's why سنة بباو درفتاتن قال لما لنز جبر معناته again emotion السمعيت سلزلوه تكونتات أتي أونتها وسمعي زلوه قبل علي بسمعيتها يتعوتني استراتيجيك الوكالوجن كل التستراتيجيز وزك سرح تقينت وتهدر مورال كلولو سمعيت كلولو هجراونت كسمع له زيتات توثيق قالت رايد سر همبر تزبلت استراتيجي حيسكا سراويت كواغا زي دل حدم ترايز دل تقينو ترجم يبلو it's not gonna work زي مودة ورقة صحف كاستراتيجي قبرك وعل تقينو زت برو سراويتن أعمل مورالن كله خلالو السنت دي بالكادما زل كل خالو كله متكاتا قونا كايكلني now نيشتري سمعنا أبت political direction political guidance كيدنا. It is of some strategic significance. It stands as one of the final barriers to the Russian advance to the Dnieper, and we've discussed in many places how dangerous it is for Ukraine if the Russians do reach the Dnieper in central Ukraine. But again, the Ukrainians decided to hold on in Velikaya Novosilka for too long. And Velikaya Novosilka was supposedly an easy place to defend because there are three different rivers that crisscross it. And that looked like أب حدا بوتا يزارب زلو بزعبات حدا بوتا تدمع سراويتنا يوكرين أبو تغبي أب كباك أتو قريب خمزلو يزنقر زلو سلازي أقل يوتي كوماند نا يوكرين استتزاز نا كوينات بتوم وتهدران جنرالات رايدي كونس بتوم بوليتيكاي مراح تسلز قبر زلو نتوم سراويتنا يوكرين أب بزو حدا كم زتوا ميزنقر قلتيفهم كوتسو زقبهم كاب زقبهم سلادي وصو بزح مسواتن موتن سنكلنا ممراخن كم زقاطهم زلو كن هجي ابستفل علي جبارات كم عينة ريبورت متكنيرو اجو انت مساسالي مغنياتو كاب زتوسينا نابيكن كيدنا سامو داتات كيلكم صنحو قال سلازبلو امو داتا نايكبان ايدوم زي بتخوينو دما بزح موتن شجرن زقاطم ابستفل علي عدتات كم عينة كم حجي زاربلو زلو اقاتيمي يقداس هيوتنا يوكريناويان دارغا نيوروبا نمجلجال سلزغوني I think هي وتناتو بزح حاجة داسية لنا بزوانزي it's a sad reality but أمودة تكونتات نسيو زحزم كونتاتنا ندرزها لنا it's just continuing بكل ملك يوم تكوينات reports كبروزالو. How dangerous is it for Trump to claim that the Ukrainians have killed 1 million Russian soldiers, that the Russian economy is faltering, and that President Putin's leadership is to blame? I mean, it's absurd, but how reckless is it for him to say that? I mean, it'd make a heck of a comedy routine on the. So انتهي حتى له دونالد ترامب أمس حلفه طبعا يرشح معكم زلو يوكرين كباب 1 مليون رشاويان قتيلان أقسيلان كم زلا رشا دما تعنو كم زلا أبتعتمر عندنا ناي بوتين رشح مع تخيل كم زلا كذا قبل كله إذا كسع كندي حدا جنيايو نتي أكيدنا علمنا ويون نتكبر زبحال زلو زت سلام دين قال سع كندي حدا جنيان ناتو بخميت ريالو. The Vegas Strip, but it's just it's so void of reality, and that's the danger. You see, Trump has come out and he's talked about hard love. We can do it. I love the Russian people. He put out in his Truth Social posting. And I have great respect for Vladimir Putin. But if you don't do what I want, it's going to be hard love. We can do it the easy way, which is for you to fully capitulate to me because I have deemed you taking casualties you can't afford to take, that your economy is failing, and it's all your fault, Mr. Putin. Or we can do it the hard way. I'm going to punish you. But the problem is the easy way that he talks about, none of that's true. The Russians haven't taken anywhere near the casualties that Trump has talked about. Russia has taken. So تدربا زيادة بزحت سباتون عبينا غفيتا بلعلي دونالد ترامب زقات أميوم أن تكون أن أباي تازلو زي قلت أبهوتا تاستمر كوسي ني دونالد ترامب ون أمريكا ون تخكلنيا كبر زي هو عين الزربا كم تزاربين سنقول مجمريا تكون أن تراشا كندوز أكل سرايت كم زي كسرت نعوز الرقاق خون يكون evidence يلن السترة دي يكون دما يتعودوا كوينات بغربا زفلتوه نتكوينات زردوه راشاكم عينت كسارة خقات ما يكلني مهنيات قبل التنس لزلوا كوما عينت كونتات كقاتم كم زي كليز نقر طالب كل تي ولا ياي كاب دونالد ترامب عبا حاليوت كم زلو غينو نهزب راشا كم زفتون ريسبكت كم زلون ريسبكت قبل لبوتين كم زلون كين احنا عندنا زي غير كاغن كنقص كاينا أصلزي بتي قلل زبالة من قدرهم قبرنا نخل ويقول بتي كبيد من قدرهم قبرنا نخلنا ببعض قبل التنت كم زلون بحيلك تكبروا 5 خلين زين فت زربايت ساري بسلا by the way فلاديمير بوتين مالسين مسحابه نزيتات أبقوا متى يتولون دونالد ترامب براغماتيك سبيو تكبراو سبيو
ነቲ ኩነታት ክፈትዖ ስለ ዝኽእል ንሕና ድልዋት ኣለና ብምባል ተዛሪቡ because he knows ዶናልድ ትራምፕ ኢጎ ስለ ዘለዎ ነቲ ኢጎናቱ ከምትንከፍ ኣይድልኒ እንዳትስ ዋይ ድማ ኤውሮጳውያን ብጣዕሚ ዝሓዝን ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ገይሩ ፑቲን ንዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ገይሩ ዝምዝምዞ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ኣንነት ዘለዎ መራሒ ስለ ዝኾነ ነቲ ኣንነቱ ኣይትንክፋኒ እዚ ዕላሙ ሓደ እቲ ኔጎሲዬሽንስ ጀምረና ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዘድልዮ ኣጀንዳታት ይሃርብ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ፕራክቲካል ወይ ከዓ ተግባራዊ እዩ ኣብ ኣይዲዮሎጂ ዘይኮነ ብተግባር ዝኣምን ስለ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ኣብ ባይታ ዘየለ ነገር ክሓትት ከም ዘይክእል ፈልጦ እዩ that's why ድማ ኦኬ ዘተ ጥራይ ጀምር ንሕና ኦፕ ማዕፆና ክፉት ይክብል ከሎ ኣብቲ ባይታ ግን ዘድልዮ ነገራት የደላድል ከም ዘሎ ስለዚ again ነቲ ቃላት ብዙሓት ኣብ ሚድያ ብዙሕ ክዛረብሉ ከሎ ፑቲን ግን ዝኾነ ይኹን ብውን ግብረ መልሲ ኣይሃብን ግን ብዙሓት ራሻውያን ከዓ መስሓቅን ውርደተኛን ዘረባ እዚ ትርጉም ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ከሚልካ ምስ ተፈከረ በኣሜሪካ ብምባል ዝመልስሉ ራሻውያን ነይሮም እዮም serious casualties. This is a serious war that's going on. This is high intensity conflict using the most modern weaponry, conventional weaponry imaginable. We here in the United States, even everybody in our military, have no clue whatsoever about what the reality is on that battlefield because none of our people have ever fought that kind of war. We're running out of people that have even trained to fight that kind of war. All our people cut their teeth on the low intensity conflict of the global war on terrorism, which while you're in the middle of a firefight, I'm sure is a hell of a bad day. But it ain't nothing like what the Ukrainians face, the mass slaughter, the mass death, the constant bombardments. We have no clue how to operate in that environment. The Russians are doing it and they're winning. Every day they're winning more and more. هذا ነገር እስካ ትዊተር ዝያዳ ሰብ ዝሰምዖን ዝፈልጦን ንኩናት ዝርዳእ ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ ብዙሓት ሰባት ነቲ ኩናት ብኣካል ብፍላይ በዓል ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ብኣካል ሪኦም ኣይፈልጡን እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነቲ ኩድነት ናይ ኩናት ኣብዚ እዋን ዘለውን ኣይተገንዘብዎን ኣለዉ ዝብል እቲ ፓብሊክ ማለት እዩ ወታደር ከምዚ ዓይነት ኩናት ኣሜሪካ ተዋጊኣ ኣይትፈልጥን እያ ኢሉ ሰራዊት ናይ ራሽያን ዩክሬንን ዝዋግኦ ዘሎ ኩናት እቲ the most modern warfare እቲ ኣብዚ ዘመነ ቴክኖሎጂ እቲ ዝኸበደ ኩናት እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ እዚ ማለት እቲ ኣብ ልዕሊኡ ኣብዚ ኩናት ዝወስድዎ ዘሎ ተመክሮ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ብፍፁም ከምዚ ዓይነት ተመክሮ ሃልይዎ ኣይፈልጥን እዩ ዝብል ዘሎ ምስ ቴሮሪዝም ምስ ኣፍጋኒስታን ምስ በገለመለ ምስ ኣይሲስ ተዋጊአ ናይ ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ኢኻ ከይድካ ብነፈርቲ መፂኻ ተጠቀም እዚ ግን ክልተ ሓይልታት ሶፊስቲኬትድ ኣፅዋር ሒዞም ግንባር ተኺሎም ለይትን ቀትርን ሓውን እናተወልዐ ኣብ ልዕሊኦም ብርቱዕ ኩናት እዩ ስለዚ እቲ ሰራዊት ናይ ራሽያ እሞ ከምዚ ኩነታት ዩክሬን ኣይኮነን ዩክሬን ኣካላት ናይ ዩክሬን ጥራይ ተጠቂሞም ዘሎ ኩሉ እቲ ቴክኖሎጂ ናይ ሳተላይት ይኹን ናይ ኣፅዋር ኩሉ ካብ ኣሜሪካን ካብ ሙሉእ ዓለምን እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ ኩናት እዚ እቲ ዝበርትዕ ኩናት እዩ ራሽያ ድማ ኣብዚ ኩናት እዚ ዳርጋ ኣንፃር ዓለም እየ ዝዋጋእ ዘለዎ ክትብል ትኽእል እያ ኣብ ዩክሬን እንታይ ዝፍፀም ዘሎ እቲ ኩናት እምበር ኣንፃር 50 ሃገራት እያ ትዋጋእ ዘላ እዘን 50 ሃገራት ተተኣኪበን እንታይ ክንህብ እንታይ ክንውስኽ ጥራየን ዝብላ ዘለዋ ስለዚ ነዚ ኩናት እዚ ትብድእ ስለ ዘላ ንራሽያ ኣቃሊልካ ምርኣይ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ቆላ ንዓዋሩ ራሽያ is going to be a very very powerful country ብዙሓት ሃገራት ድማ ናይ ራሽያ ቴክኖሎጂ ናይ ራሽያ ተመክሮ ናይ ራሽያ ስልጠና ንምውሳድ ኣብ ሪጋ ክገብራ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ድሮ ትሪጋታት ኣሎ እንዲሁ ግን ዝዓበየ ሪጋ እዚ ኩናት ጠጠው ምስ በለ is going to be Russia is going to be the number one destination for best military trainings and more. This is the a reality. Putin isn't losing his economy. Yeah, look, the sanctions have caused all sorts of hardships for the Russians, but they have adjusted, and they have adjusted in a way that allows their economy to grow, while the blowback on Europe's economy has been devastating for the Europeans, and it has also weakened our position. And leadership-wise, Putin won by a mandate far greater than anything Trump will ever experience in his life. So he's off base on this. The danger now is he thinks there's a hard way. But what is it? Keith Kellogg gave us a hint, and this shows you, I have to be careful in my language, but I would say the lack of lucidity on the part of the Trump administration, especially Keith Kellogg. He's going to lower oil to $45 a barrel because he has a simplistic argument. The Russians, he says today, with the $60 barrel cap, which the Russians have blown through, are making billions of dollars. You're right. But if we lower it to $45, which he calls the break-even point for Russian oil, then the Russians make no money and their economy collapses. That doesn't work that way, Keith. You see, the Russians have two break-even points. So one is what they need to balance their budget because it's an oil-driven economy. They need around oil to be above $60 a barrel, around $70 a barrel. So እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ክርዶም ዘሎ እቲ ፖሊሲ ብመንገዲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቲም ዝግበር ዘሎ ከቢድ ምዃኑ ገና ኤግዛክትሊ ነቲ ኩነታት መዝሚዞም ይዛረቡ ከምዚ የለውን ብስለት ዝጎደሎ ወላ እውን እቲ
ወኪል ናቱ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቦታት ተገይርዎ ዘሎ ኬስ ኬሎግ ወላ ቱ ሓሳባት ንሱ ዝብሎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ እውን ኣብ ገለ ተዛሪቦ ነይሩ ዋጋ ናይ ነዳዲ ከነጉድሎ ክንክል ኣለና ዋጋ ናይ ነዳዲ እንተጎዲሉ እቲ ራሽያ ዝረኽቦ ዘሎ ባጀት ፑቲን ዝረኽቦ ዘሎ ባጀት ኣታዊ ገንዘብ ስክስን ስለ ዝኾነ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ እዚኣ ከም ሓንቲ ዓባይ ኣርእስቲ ገይሮም እዮም ክዛረብዋ ዝፍትኑ ዘለው ብኡ ጥራይ ግን ክውዳእ ዝኽእል ኣይኮነን ራሽያ ምስቲ ኩሉ ገዳ ወሪድዎም ዘሎ ይፀልዎም የለን ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ፅልዋታት ገይሩሎም ግን ኣጃስ እናገበሩ ነፍሶም እናስተኻኸሉ በንጻሩ እቲ ዘሎ ፀገም ንኤውሮጳ ኣብ እንታይ ሓደጋ ወሪድዋ ኣሎ ስለዚ ራሽያ እቲ ፀገም ዘጋጥሞም ዘሎ ፀገም ስለዘየለ ኣይኮነን ነቲ ፀገም በዲህካ ናይ ምኻድ ምትዕፅፃፍ ስለ ዝፈጥሩ ዘለው እዩ ስለዚ ገየነ ነገ እቲ ኩነታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ወላ እቲ ናቱ ኤንቮይ መሪፅዎ ዘሎ ካልእ ዝገበርካ እንተገበርካ ነቲ ኩነታት ክትነቲ ባይታ ዘሎ ኩነታት ክትቅይሮ ይትኽእል ኢኻ ራሽያ ኣዳፕት እናገበረት እናተቀያየረት እናተለዋወጠት ነቲ ኩነታት ክትብድሆ እያ ትደሊ ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ዘሎ ኩነታት ክዛረብ ከሎ እቲ ኩናት ኣብ ባይታ ኣብቲ ኩናት ራሽያ ይዕወት ኣሎ ኣብቲ ዓውዲ ተሪፉ ዘሎ እቲ ካልእ ዝተርፎም ዘሎ ድማ ኩሉ ዝከኣሎም ንክዕወትሉ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እዚ ኩናት እዚ ድማ ንራሽያ ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ስለ ዝኾነ ነገር ክትገብሮ ትኽእል የብልካ ራሽያ ንድሕሪት ትብለሉ መንገዲ የብላ ክንምንታይ ፀገማት ክከብድ ትኽእል መጠን ከምዚ ፀገማት ዝፈጠሩሉ መጠኑ ራሽያ እንታይ ክትገብር እያ ነቲ ኩናት ክትሕይላ እያ ስለምንታይ ብወታደራዊ ዓይኒ ክትውድኦ ስለትደሊ ደውነ ኣብ መወዳእታ እንድሕሪ እዚ ኩነታት ዝከብልዎ ደልዮም መሊሶም ነቲ ኩናት ተበርቲዖም እቲ ናይ ዩክሬን ተሰባቢሩ ዘሎ ሓይሊ በቲኖም ምሉእ ዓወት ክእውጅዮም እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ተኽእሎ ዝበሃል ዘሎ እዩ total victory ዝበሃል ናብኡ ክኸዱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝነገር ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት is very very complicated ግን I hope ሰላም ስዒሩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሰላም ክመፅእ ተስፋ ንገብር ንሕና ድማ ንዑ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናርኣና ሪፖርት ክንበኩም ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ምዚ ክገፈኩም ዓለምና ብኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብብሎክቼን ቴክኖሎጂ ከምኡውን ብሮቦታት ትሕንበበሉ ዘላ እንታይ ዓይነት መንገዲ ወይ ጉዕዞ እንተወሰድና ዘዋፅኣና ንዝብል ሕቶ ክሕግዝ ምንታል መጀመርያ ኣብ ሓንቲ ስራሕ ኣብ ሓደ ዓውዲ ሰርቲፊኬት ወይ ስራሕ ሒዘ ክነብር የምባል ጽቡቕ ውሳነ ኣይኮነን እንታይ ዳ መጀመርያ ነቲ ቴክኖሎጂ ዝሕንበበሉ ዘሎ ሓድሽ ሴክተርስ ኣብኡ ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ንበዓል ክሪፕቶ ከረንሲ ፈሊጥና ዝተውዒልና ክንጥቀመሎም ክንክእል ኣለና እዚ ዕድል እዚ ዝድገም ዕድል እውን ኣይኮነን ካልእ ድማ ነቲ ቴክኖሎጂ ከይወሓጠና ከሎ ክንመሃሮ ክንብገስ ኣለና እንታይ ዓውዲ ክንፈልጥ ኣለና እዚ ተማሂረ ቅድሚ ሕጂ ዘይኮነስ ከም ብሓድሽ ክንመሃር ክንብገስ ኣለና ንዑ ዝሕግዝ ፕሮግራማት ድማ ኣለና ኣትይኹም ራእይዎ ሕጉሰኩም ድማ ይኽእል እዩ thank you